jauh kita pusing. Padahal kau tahu, begini aja kita. Alah, ngapain kita nanti aku begini? Good morning, ladies and gentlemen. Your attention, please. This is a counter closing announcement for AirAsia flight AK380. AK380 bound for Jakarta. To all remaining passengers bound for Jakarta by AK380 only, kindly proceed to check in counter X15, counter X number 15 for your immediate check-in. Thank you. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, sila berperhatian. Ini adalah panggilan terakhir bagi pesawat AirAsia AK380. AK380 tujuan ke 15, counter X nombor 15 untuk pendaftaran masuk anda.